i to ti je, ne znam više šta si me pita. Ne znam više kako je počelo pitanje. Ja sam Roko Vukić, a ovo je moja priča. Ovo mi je 13. sezona, ukupno teško je reći koja točno na vrhunskoj razini, s obzirom da kad imaš 15 godina, onda mi je na vrhunskoj razini i svaka. Tako da bi ja rekao 13. sezona na vrhunskoj razini. I ove godine sam odlučio imao sam različite opcije, dosta sam onako bira, nisam na prvu donio odluku, ipak sam se odlučio za Panathinaikos s obzirom da je klub koji je već dugi niz godina u samom vrhu europske košarke, to jest možda i najbolji klub što se tiče trofeja i svega skupa. Istina da je sada malo druga je situacija nego je bila zadnjih godina, novi je trener, dosta novih igrača, međutim klub je isti, sistem je rada isti, očekivanja su ista i mislim da je to još jedan korak naprijed, možda je sigurno najveći europski klub koji sam do sada igra i sad se treba prilagoditi i bit ćemo kao što se skupa izgleda. Pa imao sam sigurno najunosniju ponudu iz Rusije, neću sad uopće spominjati ime kluba, nije uvijek korektno u toj situaciji, međutim znamo da je rusko tržište što se tiče novaca najizdašnije, da ako hoćeš uzeti najbolje pare, ideš u Rusiju, međutim nisam uopće razmišljao o toj ponudi s obzirom da je klub bio po mojoj procjeni klub koji ne može daleko doći ni u jednom natjecanju kojem igra, pod tim mislim da ne može ga osvojiti, jer to je ono što me interesira u ovom dijelu moje karijere. Znači, nije mi cilj samo nastupa, nego mi je cilj u momčadi nešto pokušati osvojiti, jel? Znači, ili Euroligu, ili doći makar na Final Four, ili u prvenstvu u kojem igraš da se boriš za trofej. Panathinaikos prije svega ima armiju navijača koju mislim da nijedan klub možda u Europi nema. Baš košarkašku publiku. Mislim da su to ljudi koji znaju dobro košarku, koji su se naučili na pobjede i nije ih lako zadovoljiti, međutim znaju isto tako stati za kluba u različitim situacijama kad ide i kad ne ide najbolje. Isto tako klub je koji je uzeo najviše prvenstava, ljudi znaju kako doći do uspjeha. Prvi atenski derbi, onako, prošao je ok, ne samo što smo izgubili, nego općenito je bila jako loša utakmica, nekvalitetna, tako da je malo razočaravajuće prošla. Isto tako publika, onako, nije bilo to ništa spektakularno, mislim, bilo je čak možda gore kad sam igrao sa Splitom protiv Partizana ili sa Fenerom protiv Galatasaraja. Mislim da ovo nije bilo ništa gore. Međutim, govorim, sama utakmica je bila ružna, sve skupa je bilo 120 poena, puno faula, prekida, općenito se u Grčkoj igra neka čudna košarka, sa puno taktike, malo trke, puno faula, slobodnih bacanja, tako da recimo u prvom poluvremenu sam igrao odličnu utakmicu, zabija sam pola poena svoje ekipe, međutim u drugom jednostavno teško je doći u neki ritam da cijelu utakmicu možeš odigrati na vrhunskoj razini. Tako da nekako govorim, neće mi ostao u nekom bajnom sjećanju, međutim vidio sam poslije puno ljudi su bili razočarani, čak su neki rekli da smo već izgubili prvenstvo, međutim ja ne mislim tako, mislim da Olympiakos stvarno nije ekipa koja se trebaš nešto bojati, koja je nešto bolja od nas i imat ćemo 4-5 prilika i dobiti na njihovom terenu, ako nismo u stanju dobiti jednu, onda smo izgubili prvenstvo, to je istina. To pitanje, mi žao što nema Obradovića, sam dobiva često i od grčkih novinara i svega, ja mogu odgovoriti na način da nisam uopće razmišljao da će on biti tu, jer kad sam ja potpisao je već naš današnji trener, već je on bio u ekipi, tako da nije bilo one dvojbe hoće li nastaviti ili neće. Sigurno da on kao najbolji trener u Europi
u ovom trenutku sigurno po rezultatima i po svemu drugome što sam čuo od igrača, sigurno da bi volija da me on trenira u jednoj fazi karijere, sigurno da bi volija nešto ekstra i naučiti i vjerovatno biti u pobjedničkoj ekipi jer njegove ekipe su i pobjedničke. Prije nego sam potpisao ugovor sa Panathinaikosom, oni nisu imali puno igrača u rosteru, bili su u nekoj fazi nalaženja pravih ljudi po njihovom mišljenju koga sve trebaju potpisati i Diamantidis koji je tu ostao kastarosjedilac je bio uključen u sve to s obzirom da je on više tu od samog igrača i izrazio želju da dođem s obzirom da ga znam već dosta dugo, igrali smo puno puta skupa i rekao je da on mislim da po njegovom mišljenju nas dva možemo super funkcionirati u paru i sigurno da je to bio isto jedan razlog da ja dodatno razmislim o ponudi Panathinaikosa jer sam skužio odmah da ću tu biti dosta važan igrač ako potpišem. Sofoklis dnevno može pojist kao jedno 4 čovjeka obična. Znači čovjek ima 158 kg žive vage, on može pojist koliko sam rekao, međutim isto je tako istina da je on konstantno na dijeti. Tako da on pokušava jesti onako salatu, rižu i to kada mi vidimo, međutim ko zna šta radi kad je solo. Sad ja znam iz vremena kad sad to gleda, čekaj, kad sad to sluša. Krešimir Čampa, Ivica Škopljanac, Srđan Fabijanac, Zdravko Soldo, Željko Kesovija. To mi je ovo iz prve. Jurica Vranješ sada, koliko ja znam, igra za Rijeku. Ajme, ja bi sve glavom uzeti udri, ali ovo znam da se ne mogu sititi. Katarina Luka Bonačić. Čekaj, sad je preuzeo nekoga koje loše igra i onda Zagreba. Vugrinec. Trener RNK Split je moj dobar poznanik Zoran Vulić. Osvoja je, jel Pomorac osvojio? Dugopolje osvojilo drugu ligu, kako mi je to promaklo je. Halilović. Aha. Znači Radošević je jedan sigurno od njih, a drugi je... Majde da. To ni ne računanje. Hrvatske se niko ne boji zato što mi nismo dali razloga da nas se iko boji jer smo od većine boljih reprezentacija od zadnjih 10 godina gubili. Tako da neki respekt protivnika da te se boji ili da te dodatno respektira kad igra protiv tebe moraš zaslužiti, a jedini način da to zaslužiš je da ih pobjeđuješ. Tako da je Hrvatska često do sada bila upravo obrnuto. Kad dođe neka bitna utakmica, ok, igramo protiv Hrvatske. Tako da, to je nažalost tužna istina i mi se svi skupa moramo pobriniti da već od ovog lita okrenemo ploču i da to više ne bude tako. Problemi oko reprezentacije su brojni. Ako idemo analizirati sve razloge zbog kojih smo gubili i što se sve događalo. Međutim, isto tako je činjenica da se svi ti problemi sa jednim dobrim prvenstvom mogu lagano izbrisati. Tako da nema tu neke velike filozofije. Jednostavno, recept je jednostavan. Najbolji igrači, predvođeni najboljim trenerom sa pravim pripremama i bez ozljede, moraju doći spremni na prvenstvo i moraju cijele pripreme biti totalno fokusirani na jednu stvar, a to je da se napravi rezultat. Pa mogu reći slobodno da do sada nismo bili svi usredotočeni na isti cilj, znači da nismo možda gledali na način, ne mislim da niko ima loše namjere, nego mislim da jednostavno kad si dugo u reprezentaciji, znači reprezentacija traje 2 mjeseca, kad si malo mlađi, možda malo nezreli, nije lako održati 2 mjeseca fokus, biti 24 sata unutra, bez familije, bez prijatelja, okružen istim ljudima, znači nije to za nikakvu osudu i nije to ništa loše, međutim zato treba malo onako
da se izražim ponašta džunat ko čovjek i ko igrač. I mislim da smo sada došli u tu neku fazu da više stvarno nismo dica, da je većina ljudi koji će tu nositi onako zreli ljudi. I mislim da je sada vrijeme da možemo napraviti taj iskorak koji možda prije ga nismo bili spremni napraviti, ajmo reći čak iz nekih objektivnih razloga. Da, ja rečem uvijek ono što mislim. Mislim da to često nije dobro. Mislim da otac moj uvijek govori pametan misli šta govori, a glupi govori šta misli. I to je donekle istina. Međutim, ja ne znam drugačije. Ja stvarno malo sam jesam s godinama to i korigiram. Međutim, mislim da imam i pravo nešto reći. Mislim da sam već tu jako dugo. Može se polemizirati sad koliko sam da, koliko je bilo ko od nas da, s obzirom da nismo ništa osvojili. Međutim, samim time što smo svako lito tu šta igramo, održali smo tu reprezentaciju na životu. Jer mislim da ne igramo mi ko bi igra, šta bi igrali C diviziju. Tako da jednostavno mislim da imam pravo reći neke stvari koje ne štimaju i ne govorim to nikad da se nikome zamirim, nego isključivo da bi se možda nešto pokrenulo na opće dobro. I mislim da bi ostali igrači, pogotovo stari igrači, iskusni igrači, trebali na isti način pristupiti i trebali isto tako govorim reći ako ima neki objektivni problem, ne u cilju da se nekoga omalovaži ili da se nekome reče nešto loše, da neko stekne neke negativne poene, nego čisto iz razloga da se nešto napravi, jer činjenica je da svima će biti drago ako sve bude dobro, a možda će na ovaj način, ako se ukaže na neki problem, lakše se doći do nekog uspjeha. Slažem se apsolutno da bolje igram generalno u klubu nego u reprezentaciji, međutim isto tako mislim da nisam odigrao dvije dobre utakmice, da je bilo ipak malo više, čak i prvenstvo svjetskog, koje govorim ponavljam, opet sam igrao sa 2 polomljena ligamenta, sa protiv Slovenije i Srbije odigrao 2 dobre utakmice, tako da nije sada sad nešto pravda, niti imam potrebu, zatim stvarno objektivno gledam na stvari kad igram slabo, isto je tako činjenica da sam neke od najgorih utakmica u životu baš odigrao u reprezentaciji, da se recimo cijelo prvenstvo 2007. bilo jako loše u Španjolskoj, to je bilo stvarno možda moj najgori period košarke koji sam ikad igrao u životu. Pa nisam izgubio nikad dodir, niti ću ga izgubiti sa onim šta se događa doma, s obzirom ja sam onako dosta nostalgičan tip što se tiče kuće i svega skupa i svako lito provodim do najviše moguće dana šta mogu u Splitu i drago mi je sve šta je odoli. Jednostavno, mislim, mi smo inače takvi sve uvijek svi prigovaraju, a vi iz Splita uvijek sve volite samo svoje, ništa drugo ne priznajete. Ja sam jedan takvi ljudi, moram reći, tako da sigurno mi je drago i kad dobro igra Hajduk i kad dobro igra Split i kad se bilo šta doli dobro dogodi, tako da gledam doma uvijek našu televiziju, čitam naše novine, slušam Radio Split i Radio Dalmaciju, bez obzira na očajnu muziku i tako, mislim, povezan sam isključivo sa onima šta se događa tamo. Pa na situaciju u svom rodnom klubu gledam trenutno izrazito pozitivno, mislim da je napravio veliku stvar kroz zadnje, koliko sad prošlo, recimo 1,5 dana od kad je počela priča o jednom novom Splitu, znači tu su se neke stvari okrenile, promijenile iz temelja. Ne mora se tu puno biti pametan, dovoljno je vidjeti koliko ljudi dolazi gledat, dovoljno je vidjeti da se dobivaju ozbiljne ekipe, znači to je ono što ovako mene zanima, znači mene zanima sada parket, ja sam, sam prijatelj još kad smo igrali skupa, tako da sam dosta upućen i na neke stvari i na neke teškoće kroz koje on prolazi, kroz možda neki običan gledatelj ne vidi, tako da mi je samim time još više vrednujem to što sve skupa rade, ne samo on, nego svi ti momci koji tako reći igraju mukte do ko zna kada i isključivo iz ljubavi prema klubu i onako vode ih neki idealizam i to sve skupa i to mi se onako baš sviđa i stvarno želim da dobiju svaku utakmicu koju mogu, pogotovo doma, da šta više ljudi to gleda i da u krajnjoj liniji na taj način i privuku nekog ozbiljnijeg sponzora i da se stabiliziraju financijski, jer kad bi to napravili onda bi ta priča dobila sritan kraj. Ja sam Roko Ukić, a vi gledate Zakucavanje. A počeo sam svirati bubnjeve onako dosta
ali mislim dosta logičan razlog, otac mi je bubnjar i otac mi je, ja sam prvi kontakt u stvari s muzikom ima vrlo rano, možda još kad sam, ni ne sjećam se kada je to bilo sad, 2-3 godine, znači djetinjstvo mi je prošlo baš između dvorane i bubnjeva. Mater mi je bila odbojkašica i vodila me na treninge gdje sam bio okružen sportskom džiru, balunima, igrom i slično, a onda bi s druge strane otišao kod oca, oni su imali u Zoranićevoj doli u Splitu u centru, imali su jednu prostoriju koju su vježbali i on mi često mene vodio tamo, ja sam tako počeo svirat. I onako, dosta sam intenzivno svirao dok nisam krenio u školu, dok nisam počeo trenirati košarku i onda sam onako i čak mi je to bilo onako bez veze, kao šta ću ja svirat, nisam bubnjar, ja sam košarkaš, ja sam samo košarkaš, ništa drugo me ne zanima. I tako je sve bilo do, ja mislim, 19. moje godine kad je stari slučajno donio bubanj višak u kuću i ja sam sija i ponovno sam skužio da to stvarno volim, da mi je to super stvar. Moj otac je dosta je bio timski igrač, znači on je bio igrač koji je u bendu bio odličan. Znači nije imao nikad neke velike solo partiture, znači uvijek je svirao ono što pismo od njega traži. Međutim, trebalo je sve te stvari izmisliti, trebalo ih je staviti da one budu i funkcionalne i da dobro zvuče. Tako da ja njega cijenim dosta kao bubnjara, iako bi možda kad bi nabrajao neke najbolje bubnjare u Hrvatskoj, bi možda rekao da su neki drugi atraktivniji ili da su dosta toga više osvirali nego što on odsvira, međutim ja ga izrazito cijenim ko jednog pravog timskog igrača jer znam koliko je to bitno u košarci, isto tako je bitno i u bendu. Meni je najdraži bubnjar mog omiljenog benda, znači Chad Smith. Opet ću ponoviti, znači on je jedan drugi, prije smo pričali o ovom starom, on je jedan drugi nivo, znači to je jedan svjetski nivo, međutim sličan profil, znači bubnjar koji je u bendu uvijek, koji svira ono što bend od njega traži, znači bez njega bi to možda skroz drugačije zvučalo. I mislim, za njega on mi je super jer taman mogu odsvira ono što on odsvira, mora se potruditi, nije mi prejednostavno, a uvijek uspijem, tako da mi je najveći gušt baš to svira. Teško odgovorim na pitanje koji je najbolji bend, zato što se u ukusima se ne raspravlja, znači svak može na neki svoj način vidjeti stvari od sporta do muzike, do filma, do bilo koga drugoga, mislim, nekome najbolji bend Baruni, a nekome najbolji bend Dorsi, za mene se, kad radim top listu mogao bi lagano reći da mi je broj 1 Peppersi, broj 2 mislim Led Zeppelin, broj 3 mi je Nirvana, to je neki moj neki moj poredak koji se ne mijenja i koji je takav sad da bi ja sad mogao to nešto argumentirati, da bi neko mogao reći drugačije, isto argumentirano, apsolutno. Međutim, što se mogu ukusa tiče, to je tako. A meni je bila ideja ove godine napraviti, reći s obzirom da sam bio kapetan, neki takozvani team building, ali malo onako drugačiji. I znao sam već čim je izašla evropska turneja, da je 29.8. koncert Peppersa u Zagrebu, isto sam tako znao odmah da ćemo mi biti tada u Svetom Martinu i plan je bio ako dobijemo sve utakmice do tada da zamolim izbornika da me pusti na koncert. Pretpostavljao sam da će dosta još igrača biti zainteresirano da odemo. Na kraju smo svi bili, dojmovi su bili različiti. Trojica, četvorica su bili onako ok, kad već se idemo, a bilo je i trojica, četvorica kojima je to bilo ajmo reći, dosadno ili nije baš bilo interesantno, međutim, prilagodili su se, ipak je bolje biti na koncertu Peppersa, okružen 35.000 ljudi i na jednom svjetskom događaju, bolje to bi nego stao u Svetom Martinu. Bojan je reagirao vrhunski, mislim da je srčan da nije ništa zna, vjerovatno, općenito to vrsti muzike, prije nego, mislim, vjerovatno je zna, ali ga nije zanimalo, isto kao što mene ne zanima neka vrsta muzike, tako da njega nije zanimalo toliko prije nego što je počeo biti s menom isto ekipi. Međutim, kako smo se puno proveli u autu skupa, jer smo u Istanbulu nakon svake utakmice išli skupo u auto, a Istanbulu se imaš, hvala Bogu, vozi tur vremena od dvorane do kuće, onda je presluša sve te albume. Tija, ne tija. I naučio je dosta toga, nikad naravno nije do kraja prihvatio, ali to je ipak nešto šta njemu nije šta on voli. Ja to apsolutno poštujem, međutim, sigurno da mu je sad ta muzika bliža nego što mu je bila prije 2 godine.
Daleka obala. Zato što mi je Reggie Miller bio najdraži igrač kad sam bio mali. Jason Williams. To je meni velika enigma. Bojan Bogdanović. Nije. Ima i sve manje i manje. A ako sam u kontri jednu, ako sam na postavljeni možda i 34. Ne više. Za sad familija super podnosi putovanja i stalne promjene, nestalnu adresu i slično. Mislim da djeca su još relativno mala ima 5, mali 2 godine, znači još bezbolno mogu promijeniti i taj vrtić i grad i sve skupa, tako da je za sad ok. Mislim da će s godinama sigurno biti teže i teže i vidit ćemo, stvarno nisam pametan u kojem će se to sve skupa smjeru razvijati, ponašat ću se prema situaciji, međutim sigurno da mi je familija na prvom mjestu i sigurno da ću možda se i njima prilagoditi ako za to bude potrebe u budućnosti. A Tamara, ona je inače fotograf, znači slikaje i onda cijelo lito slikaje i onda 3 mjeseca poslije uređuje slike, tako da ima film, nema neku ekstra pomoć oko dice, znači dosta je s njima i u filmu i fotografije želi jednog dana se time baviti, sada skuplja sva ta moguća znanja koja može skupiti i izvući iz ove situacije u kojoj se trenutno nalazi maksimum. Pa žena mi sluša isto što ja slušam, uvijek me svi mi uvijek govore, a to se ti isforsira, ona to radi tebe i slično, međutim stvarno nije istina. Od uvijek od kad god je znam, slušala je dobru glazbu i čak je i odrešitija što se tiče selektiranja, znači čak neke stvari koje meni mogu proći, njoj ne mogu, tako da je dobar sugovornik za muziku u svakom pogledu. Dalmatinci ti god odu moraju poniti karti za briškulu i trešetu, baš sam nedavno ženu razbija na karti, sad ću i tebi. Svojevremeno se sjećam da su Žižić i Baždari stalno igrali karte, oni su baš bili baš su bili ovako ko ti. Ali igrali smo i kad smo, malo nas je Dalmatinaca u ekipi zadnje vrijeme, sjećam se da smo ja i Lončar sasipali. Aj bađi tricu. Ej da ima sad jednu pa štrucat način drugi. Sjećam se da smo ja i Krešo, Lončar i Rančić kad je bio s nama na pripremama Drago i ova ekipa kad se dole šta znaju ove naše igre. A inače ovi gori sjevernjaci, treneri i slični igraju stalno belovi ove gluposti, ja to ne znam. 22 i 33, 55. Ubija si me, biži neću više igrati. Ako ćemo pričamo o novinarskom talentu, znači šta znači novinarski. Istina da sam zna nešto napisat, međutim do danjega neću više pisat, zato što mislim da nije dobro da pišem dok igram, jer se uvijek kad pišeš moraš nekoga taknit, a nema smisla da se ja sada nekoga iz sporta baš ticam bez veze, tako da mislim da je bolje da neću reći da je to niti moja neka strast, nego eto zanimljivo mi nekad bude, puno sam na putu, bude mi dosadno, a misli mi često struje kroz glavu 120 na sat pa volim nešto zapisat. I znam da bi to bilo čak ljudima interesantno i znam da dosta ljudi volilo pročitati šta bi napisao jer je neuobičajeno. Međutim, ipak ću se do danjega suzdržati od nekih natpisa, kolumni, komentara i slično. Ne bi bio novinar poslije karijere, mislim da ima puno interesantnih stvari, da se nijedan novinar ne uvridi. Mislim da kad završim karijeru da mi vrag neće dan mira, da ću morat nekako nastaviti živjeti u košarku. Jer sad moj cilj osnovni da jedan put kad dođem doma da više ne idem od doma, znači da ako ću biti trener, ako ću se baviti tim poslom da ostane to u Splitu. Znači hoće li to biti sada trener dice od 10 godina ili kadeta ili juniora ili individualni rad ili bilo šta, međutim
baza bude u Splitu. To mi je neki, ajmo reći, onako neki, ajmo, nije plan, ali neki cilj da, znači da u kojem god smjeru se to bude razvijalo, ako se uopće bude razvijalo u tom smjeru, jer još ja se nadam, a bar jedno 10 godina igra ispred sebe, da to ostane u Splitu, tako da ne mora se ni ja ni familija više tramakavati sa seljaka ni slične stvari. Ja sam Roko Vukić, a ova dvojica su me stvarno satrala.